Attention TV eso enye Filla wo Filla anye de besom wo ebusia Attention TV die ene Filla wo Filla nsema ekoso wo ye memo ha sei wona ya na wotete nchenchen ya na wo bobo celebrities 40 bom ye de ye kope no kre no na ya besom yenim se last edition of United Showbiz na Ghana for kase na mama magba wo jai United Showbiz wo jai na you know say oh the beginner for ya na mo kasa be ne enya na me de besom Kofi Molo I den sem ya betu ja say eba ne ka we apart dia sakode is behind it yeah I know de besom yen but answer na no Attention TV Facebook YouTube Instagram Twitter ewusia honum na Attention TVGH udu honuma subscribe follow like na comment na sanso share emfa maye ma mentwa me ho me ba me den nsem no eba besom Ebusia me da se pa ye se wonya bre e de twema me twa me ho e de e ba ye Kofi Molo e de nsem bi atudwa na yenim se e ba no ye memo ha sei pan dia ye ka se young artists a wo ga na memo ha sei dia na hit maker for don't be late I dey miss you all the time na oda mama komate se wo de mamia na me sa enyom no Kofi Molo ane boy ye se wunima ono ane boy ye enim se ma Ghana mem ha sei no nyumtofo na ya no mo ho ba asem a na eda social media de Kofi Molo de yentai ente ne ho asem ne yete ya ne se ne girl bi ano ni date no za wo kai enno epe be ne so ode semfoforo apie ama Ghana fo na so ansa na no yenim Kofi Molo as Kofi Molo ban na so edian kasa na wofo edema no ene Edward Kofi Ajiman Amoa Kofi Edward Kofi Ajiman Amoa na dodwana ni mi no sana mekan as Kofi Molo oye hip up ene afrobeat ewa Ghana memu ha say ye kwa oye Ghana ni oye Ghanaian osanso ye American ni Kumasi na ye kire se ni occupation oye ene rapper singer and a songwriter nti anyum bi wo ho no na kiro ye nti se bi mu a ya na ye ko ne atro nyuma ma ye be to wie kra na ya na wona otro nyuma ye no ye re efi omama ye bonyanyefo na ye kan year of active there na he has been in the music industry for let's say approximately 4 years now. Naturally, so started 2018 and still he is reigning. You can live educational school Armed Forces Senior High School, Senior High Technical School, and I was also called University of Ghana. Ayana, I did Ghana form where I just saying to follow Ghana more saying no, they are not well educated. Obi who can say or call GHS no jai. Oko prime no je fi say Ghana memu ha say no eya na origination of stories no mo na ya mo tika no omo ahyase na ya na sometimes it's likely to be funny obi a start shoemaker I me na me da bonten na me da circle bridge and say but ye hu sika ni bia waka say me de me hyase no na me the single room o that so but ye share yes Kofi Molo or someone who is a graduate from the University of Ghana there and we are back for national service abambeti of 559 ubenya kakra ade etia odanka aine psychology enintino say ye ka say Kofi Molo why did you choose music obetimi akere ase afise psychology no ye no adidi na adwemu onim ne ekoso na kasa timitna ase no psychology ho psychology no ho psychology ne hu wi a na asna ba afoforo so nti se ba nyom to mu dia otim bisan se Kofi Molo nyom to no de na ye on de obema wo answer na simple kra na ye hwe ne music industry ni dia ye passion ye career ohwe anyankopon eche na doma chede a wo se odi eto nyom na wotie don be late kra
ne kra na wo say boy yi menya me wale nanso na onye wo size say Kofi Mole in 2018 no e feature 2018 BET Awards na oye nominee na yenka ne say ni enyumu no Kwesi Arthur and produced by oni Kwesi Arthur ne bo enyumu no na yenka ne say ne awards bi brede wenye bi 2020 so VGMA hip pop song of the year himself Owiniye next rated act himself Owiniye na ye ka say videography so about 2018 2019 2019 so na owo honum bi ne nwum ne bi owo ene mansa die rich chairman Biba don't be late breasty public service announcement and our album bako any apostle love bako so any spread the news now we ana odin sembi abetu just say eba ne car we ane de ono de onye bonia ye onkotena national radio so enka say me ana me sorry ya na me hu say nyankopon achema tuma chede a metimi ade atonwum ntimi sorry bam 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 na me nko studio na me nko tro nwum be sounds here songwriter idea me tro ebefa me tro na me de ma pani bi na ohwem na me de ma producer bi na ono nso ehwem na ma director bi na ono nso hwem na ya ma beat a metimi ato na nso boy yi a kire se dabi sa kodie e ka ho bi na so yenim se sa kodie de se eya na ne ho asem ba ye he 11 ase Ghana for pimpia Ghana for setimi ye bio aya na mo shock fans crowd I am just me na menye na Ghana for bi no mu nye bako sa na mo pushi ayi asantoa asantoa de no crowd ya che mo pushi na mani posti ni kunu na mama grounds United Showbiz de beto status de beto Instagram page say Nelson hosti edition last week Saturday so Ghana force apamo na mama brown force na mani be posti flyer yi wo no Instagram page tro say I'm with you in spirit ebusia aya na mo ya de ama mo nyesa it's no fine ana ko se focus me na medikan nanso eya na mota ya dia mane ya sa na mu pisi sa akode 11 ba yo se on ka ho asem because ono de otia 11 ewo abrochire ohun so mfa so nyam na me ka on sa akode na eka ohun so mfa so nton de on ka ga na de mu pusi na mane ya betro ohun sem ewo Twitter page ochiro wie yeso aga na force he yetuka pai adent na wo ka se 11 ye njuntum enye mo na mo force no nanzo we de Kofi Mole unity Kofi Mole unity enim se Ghana we mu ha say no ye wa ha ana Black Sharif be ka kire say and sacra or the first sermon never out no call celebrity sibi ho wona wagigi din akasefo wona wose wo rap here wona wose wo tonyomo wona wose wo bibia bia wo music industry wo ko ho wose wo moa no ema Ghana for you tu ya no gu celebrity say wo tonyomo say na mo sa na mo tie enye obi ne pia mo ma so mo kodu hobi na obi e pia na ma kodu ho so a obi so ba mo pese be pia no ema nsem bi ba say ya na omo block ye shine be na ye block ya na shine be na ya wo block aya Ghana for mamon yesa na so we die yenim aya na me pese me toasa na makaya sem ye wo ha ana Stone Boy eboa artist baako oboa artist baako wie ye no ankosi aga ewie ntokwa na ebo muntema omo relationship kra ensheda ensiani na nso Kofi Mole die ose ono onye bonia ele se me bonia ya Yesu ba me dini apepa free mo me heaven me pese me kobi ma twa rasta kra pese me kobi ma dai me tikra pese me kobi na ya wiase abrabo na nso come mu dia Holy Spirit no mata ya anya wo honna bi abusia Kofi Mole die wa yewe ose ono no se e ba ne music industry ni pa dia na yesa kodie ateki big part e woni career animo yen ko hwe video nanso ansa na no mameka o se University Foundation ayeye de na ya woye no mpacho ebraso bona wo share no mpacho ebraso se obeba bo share na wo share na abam bo share na wo share University se this year de o kan wakoma say this year de University okoya ya de ama wona wani bie ejanka mobro wa me medim sika be hye bi mpacho aso
What their friend? I was 054-830-2985. 054-830-2985. You go share video no. And brother see a brand coffee mole. Chire mu asakode his part of his career. That's an international platform. Mami busa Kofi question. Kofi, so what the one kapa said the Martinez kano. O feel say obi aboa o industry man na wa ho de na de abedu baby o de abedu no. Ni nyina kan be. At some point, people they put you on. At some point, so one kasa will push. Which people no more bow? Oh, your co-artists, like some producers, some media. Which man? Body sebia o we aboa me. So shouts to King Sack, like yeah, coming up, Sack was one of the first artists I put on. Any Sack share your freestyles now the other. And the freestyle got attention. The fact saying a Sack war. Okay. Or tweeted me couple times. Okay. Now there are some producers like Keso, Ground Up Charlie. Yeah, but all these people together and the Drew. Okay. But do you feel say there's no unity among the musicians in Ghana? Charlie, share there is a vibe. We standing together to like fight for one thing. You know, I don't feel like there's a body. There's a body of like collective artists. Hey, this is what we want to do. Maybe a share like once or twice a month to a dream. Yeah, that's what should be happening. Yeah, Nana, sure. We forfeit do that. Yeah. Nana. Abusia aha anende ye de Filla wo Filla ABC e wa Attention TV so makram